Maya payabak po kaya kayongan. Ing magmisang tamo po ngeni, Reverend Father Nolasco Fernandez. Talakad tangan po. Kilagyan ng igpam, paning anak, ang paning banali Espiritu, ingginong sinubling mebye, mantabi kaya kayungan. Isundo tamo po ing kakatamong pamigunam, ing kakatamong pamakirandam kingamano ng Diyos, Jesus, pepakilalaya ka rin alagad na, etaya po malyaring akilala yung Ginoo, hanggang ay pakilala in kayang sarili. Nyabang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdawon kaniting Santa Misa, kasibayo king mipnong kapakumbaban, sisiyan taming kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pepatawaran mi Pedro, king pamaglingad na keka, at king bitasamo kayang binalik mo ni king lugod mo.
Ginoo pakalulu, Yesu Kristo, king babaying palpikasala, delara keka man atulan bitasamo, kayang eme kinondinang, iting babaying palpikasala, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, dinatangka king ke kaming yatu, eba natulan mo kami, nune pagdala mo king biye, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tutu pakaluluan ng katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alananga. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. Oy paming at jubanwa, pagmulaning sablang katutuan, misan ing metong abalayan ay at yuking karalumduman, may kirandam yaking kekangamanu, at ikyani ing kekanganak,
kabang may babangon niyang iba't king kutkutan. Pakiramdaman mo ing panalangin na niting bayong bayit abalayan at pasignangan me ing kekang iglesia ban apakibatan na ing ahos mo. May bangon ke sana at makalwal king sala ning aldo ban makatalakad king kekang arapan ang king munag ning alananga. Itiadwan mi keka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ring dapat daring apostol. Pengot na nalaning mata saserdote ring apostol. May pit da kayong tintuan, king ena ko tuturo, tungkol king lagyuning taong iti, nga na karela. Dapat, lawan nyo nung nano ingke kayong depatan. Kinalat yun na king mabilog a Jerusalem, ingke kayong tuturo. At buriyo pang iparsala ke kami, ingke yang pangamate. May kibatla ri Pedro, ang poding aliwang apostol, ngara. Kailangan ing pamintuan miya ing Diyos at aliwa ring tao. Ing Diyos daring kaya katamong pipumpunan, pay pasublyaning miya, Jesus. Kay batyeng pede king krus, tinasne ning Diyos, kindane ng wanan, ban maging pamuntok at talapagligtas. Ding tao ban kanita, mikapamikatagon lang makasisi ring Israelita at tanggap kapatawaran karing karelang kasalanan. Testigo kami tungkol kareting bage at antimurin ing banala espiritu, ing kalam apagkalob na ning Diyos karing mapaminto kayo. Kay ba't tintuan dalang ena magsalitang pasibayo, king lagyo ng Jesus, at layon da na lang binulos. Meko lang kitmon tula ring apostol, king arapan na ning konseho. Uling ila, may yakit lang karapat dapat dumalan, kaligaligan, alang-alang king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Ulitan tayo po. Pupurihan na ka, Ginoo, muling liligtas mo, muling liligtas mo. Pupurianda ka, O Ginoo, uling niligtas mo ko. Emo pepain tulit intumulala, king kakong kabiguan, ding kakong kasalam. O Ginoo, niligtas me imbiye ko, king kamatayan. Emo ko inabe, karim padulong na, king kamatayan. Dalitan niya ang kapuryan ng Ginoo, ikaw sablang malugod kaya. Eyo kakalimuan pa salamat, kimbanalagyo na. Sa guli mo, ingkeyang ma, kabang-kabaing keyang ganaka. Karas nimbengi, mapalyari ng ating luwa, dapot datang intula. Pupurihan na uling liligtas mo,
pakiramdaman mo ko sa o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, sopan mo ko, alilan mong pamanerak, ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Oriana ka, O Ginoo, huling niligtas mo, huling niligtas mo. Oriana ka, O Ginoo, huling niligtas mo, huling niligtas mo. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, iwan, may kami kung pamipatilip at dendam ko, ing siwala rading dakal, alaksalaksang anghel. Makapadurot laking trono, karing apat amabialelangan, at karing makatuwa. Ngarang kakantang masikan. Ing korderong petera, karapat dapat siyang tanggap upaya. Pibandyan, kabiasnan, at sikanan, dangal, ligaya, at kapurian. At dindam ko lang kakanta, ring lelangan ayatyu banwa. King yato, king lalam ning yato, at dingatyo king dayat malat. Ding sablang lelangan, king mabilog asikluban. King makaluklok king trono, at king kordero, miya bielang dangal, ligaya, kapurian, at upaya, angga, king kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat mabialelangan. Amen. At migasakablaring makatwa at simbande. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ba ang parangalan ng Maya Pabalita? Ginong Jesus, gawan mong malino ring amano kaya kami. Palablaban mo king lugod ding puso mi, potang paksabyan mo kami. Pamamasa iba't king Maya Pabalita agpang kang sanwan. Pasibayo yang pepaki ti Jesus karengke yang alagad king pangpang ning dagat ning Tiberias. Pepakit siya king antikaniting paralan. Miyabe-yabela ri Simon Pedro, itumas sing mayayawos kambal, Natanael ataw Kana, Galilea ding anak ng Zebedeo,
at dingadwa pa karing alagad ng Jesus, lumigo ko nga nang sinabing Simon Pedro karela. Tuki kami keka, ngara namang keya, may kola at sinake king bangka, dapo talalang arakap na numang asan king kabukas sa ita. Inyang saslag ni Ingaldo at si Jesus king pangpang, dapot era akilala ring alagad king ya Jesus. Nga nakarela, anak, atin kayong akwa, ala ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king dane ng wanan, ning bangka at manikwa kayo. Bildugde ing lambat at era agyong isaka, ulining keraklan daring asan. Ingalagad da pakamala ng Jesus, sinabi na kang Pedro, ya ing Gino, panamdama ng Simon Pedro, king ya pala ing Gino. Sinulod na ing imala na, uling lubasya, at linuksuya king danom. Dapot sinadsad lang makabangka, king pangpang ding aliwang alagad, at guguyod de ing lambat amit mong asan. Ela, masyadong malawot king pangpang, mga dinala na yarda mo ing dayura. Kasakera king pangpang, kasakara king pangpang, menakit lang uling, amibabaya ang pongasan, amakaderang at tinape. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan keni, karing asan aarakapyo. Inya sinakaya king bangka i Simon Pedro, at ginuyod ne papunta king pangpang ing lambat amit mong mga ragul ayasan. Dinalan la at 50 gana-gana. Bistat at antila kanita karakal eya mesira ing lambat. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapot alametong man karela, ame ngangas kinutangkeya nung ninuya. Uling balura ya ing Gino. Linapit ya Jesus at kingwane ing tinape at binyene karela at antimurin ding asan. Itiya ing katlong pamipakit ng Jesus karing alagad kaibat ng sinubling mebye. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayaldo po kaya katamongan. Mapalyari tala pong pakigreet with smile ding kasiping tamo mayapayaldo kapatad. Nino po ing maniwala king second chance Kenny, magtaslang gamat. O nino na po ing midinan, second chance, pauli ning pamikasala ampong kakulangan, ade patanda king bera, magtaslang gamat. Halos ikatangan po tinanggap ta ng second chance. Sasabihan na po kano, ing second chance, it is the opportunity to do something better or make it up for a wrong one has done. Example po, a student given a retake of the final exam. O kaya naman po, a husband given an opportunity to right a wrong he has done to his family. Iting adwang halimbawa po, halimbawa no ning taong midinan, second chance. King ebanghelyo po, makanyan mo naman, king kakatamong pigugunaman. Milalarawan niya, ing metong ataong midinan, second chance. Ing pamipasyag ay ti, mayayaw siya pong the rehabilitation of Peter. Makatatlong beses, awokdo, tinggit, at likwane, ing Gino. Inyasat ngeni naman, makatatlong ukdo naman, ing ipasyag ne, at pakit na, ing lugod na, king Gino. Akeyang pakamalan. Jesus, gilutan po i Pedro. Sera ing kayang puso para king kayang disipulo. Dininane pong second chance. Pamikatagon, bang magbayuya. Pamikatagon, bang kanita itulid na ing kamalyana, adepatana king ginunang Jesucristo.
Nya sana, asabi tamo rin, uling maulaga king apong Ginoo, ing metong nga tao, ing didinane, ing kapara ng taong pamikatagon, bang magbayo. Ulitan kepo, ugaling apong Ginoo, nung ing metong nga tao, didinane pong metong apamikatagon magbayo, ing kapara ng tao. Ating kang sisisyan, ating kang panghidayangan, king me palyari, king bemo inyang milabas, ating kang regrets, aburi mong baywan. Nung agyumeng ibalik, ing milabas, atin kang iwasan daptan, nung midinan kang pamikatagon, o midinan kang baywan, ing ega na gana, o midinan kang second chance. Tandaanan tamo po, kapatad, ala pong perpekto ketiking yato, atin tamongan pong kamalyan, atin tamongan pong kakulangan agagawa. Dapat ing mayap abalita, yapin ini, pangaras po king apong Ginoo, eya po paitawli, ing tawong tutong sisisi, ing tawong tutong pagsisyana, ing depata ng kasalanan. Nung makanano kang Pedro, makanyan mo naman po, king balang metong kekatamo. Ing Ginoo, naugali ing manugse. Ing Ginoo, naugali ing manabi. Naugali ing lakwane, ing kayang pakamalan at kakaluguran. Lawen nyo po, ene po inugse, Izakeo at ding aliwa pang talapang nyingil buwis. Agyaman ding aliwa, lalondong mababa. Eno inugse ding makasalanan, ding masakit, ding anak, ding misaniban marok espiritu, at ding kalulu, at ding makasalanan. Iudas man, ene po inugse. Dapat iudas, yang menugse, king sarili ng biye. At agpang namo rin po king kakatamong ebanghelyo, inugse at tinabi i Pedro, agyapang may katatlong beses neng titwa i Jesus. Dapat ikita mo po king ebanghelyo, sino paano pang Jesus, bang manikwalang dakal ayasan. Ating maya pabalita po kaya katamo, kaluguran kong kapatad, yapin ini. Eya manabi, magginakit ang pong manog sebye ing apong Ginoo. King Ginoo, balang tao at inyang pag-asang magbayo. Nganapin nitang metong kesebyan king Latin, dum ispiro espero, while I breathe, I hope. Pasibaywan kaya po, while I breathe, I hope. Ating meka pa nasakit kaya ka, ating meka pa muwake ka, atin taong malagwang makapagpabukal king daya mo at makapagdalang sukal king pilubluban mo. Kapatad, tandanan tayo po ini. Our Lord is a God of second chances. Manugali tamo po sanang apong Ginoo. Banding aliwang tao, dinantalang pamikatagon, magbayo. Let us give one another a second chance. Pakisabi po sa inyong katabi, kapatid, bibigyan kita ng second chance. Sige nga po, kayo. Kadwa pong punto, kaluguran kong kapatad, nung alang busbus, alang mabulos. Nung ating kang tiwala kang apo, ing grasya maging sagana. Mawala, mabulos, bagkus, mas dakal ka pang grasyang tanggapan at tamasan king kekang biye. Nung alang busbus, alang mabulos a grasya. Nung ating kang tiwala kang apo, ing grasya maging sagana. Mawala, mabulos, bagkus, mas dakal pang grasya, ing kekang tamasan, ing kekang tanggapan. Maragul po kanong kasayangan, gustong ating may bulos at may sayang ulining busbus, ulining sira. Sayang gustong elangan merakap dingasan ulining lambat alapak
uli ning lambat abusbus. Sayang gustong ating gisi, amalagwa naman sanang tapalan ampong larinan. Pero king ebanghelyo, makanyan, ing milyari. King ebanghelyong dimdam tamo po, inutos nung Jesus ding alagad na, iatsyado ring lambat da. Nung lawen nyo po, king dimdam tamong ebanghelyo kapatad, kabukas na lapong manasan, ela pa po manikwa, dapot, inyang inutos nung Jesus, ding kayang alagat, na iyugse at iatsyado ring lambat da, menikwalang dakal. Nung lawen tamo po kapatad, ing karpintero, Jesus, tuturwana nung manasan, nung makanano dong akwa, ding dakal ayasan. Tuturunong manasan, ding kayang disipulo, dapot iya, metong yang karpintero. Nung lawen tamo po kaluguran kong kapatad, 153 la pureng merakap ayasan. Kanito, paniwalan da ding 153 nga reto, miyaliwala po kanong klaseng asan ang mga ragul ing arakap da ring disipulo na ning ginutamong Yesu Kristo. 153, buri na po kanong sabyan o si simbolo na ning gana-gana. Buri ng sabyan, simbolo ning dakal. Pero pagmasdan nyo po, ampong isipan nyo, kapatad, ing lambat asapak, inyang manasan la ring alagad, eya me lapak, eya me busbus. Na ikwang me sira, king dakal daring asan ikwara. Alang asan na me bulos, uling eya me busbus, o itapin po ing pupunto na ning ebanghelyo tamo, ngening aldong IT, kaluguran kong kapatad. Ngening 3 Domingo na po, ning kaya katamo pong Easter season, kutang tamo, karing sarili tamo, king lambat tausan tamong pamilya, ating busbus o sira, atin bang dapat takpan a busbus, atin bang sira a dapat larinan, king kaya katamong pamilya. Tandanan tamo po ini kaluguran kong kapatad. Busbus ya king pamilya, ingalang pamagmasabal ampong lugod king metong at metong. Busbus ya king pamilya, nung ding pengari, pabore na la ring kayang anak. Busbus ya ing pamilya, nung ding anak, may paboren la, mi kasala la, ampong mi barkada la at nagkamalila. Tandanan tayo po ito, metong yang sangkan ning pangabusbus ning pamilya, potang at su lareta. Halimbawa po, inya pong milabasan ating kaya pong akapagkwentuan, akakaluguran. Iti pong kakaluguran ibat siya po king Japan, may gobraya po king Japan. Ini pong kakaluguran asne po kalugod, king kayang pamilya. Agyo ng ibye, ing ega na gana, bang kanita aso panalamu po, ampong ayan tabayanan, ding kayang pakamalan, akakaluguran. Dapat kabang magobraya po ining kakaluguran ita pong metong karengkeyang pangunakan, mesugalya po. King malagwang salita, may kautang-utang niya po. Kutang niyo po kanako magkano yung utang na ning kayang pangunakan. 14.5 million lamo po. Dapat, kaluguran kong kapatad, uli na ning milyaring ini, ing kakaluguran ming atsuking Japan, pekikwana na pong bayaran ding utang ning pangunakana. Ding mesan lang bale, ding lupa, tibus nala. Uli ning lugod na karela. Bistaman mabayat, bistaman kagisanane, ibyen na pamurin, bang larinan, ing busbus, ampo ing kasiran, king pamilyada. Ing penghawa ka na po kanuning kanakong kakaluguran, ning kaya kaming kakaluguran among Harold, nga na kaya kami, yapin po kanu ing tiwala na king apong Gino, na alampasan at ene paboren, bistaman mabayat, ing pagdalana na king biera. Kadwa po,
ing dalise alugod na king pamilya, yang mengi babo, bistaman migkamalila kaya. Pekikwana na pamuring larinan sa masnan, ing sira at busbus king pamilyada. Anyapin kapatad, ing panagkat kaya katamungan, tapalan laring busbus, bang alang mabulos. Larinan latambing ding sira, bang alang mawala. Nanuing gamitan tamong paglarin, ding kaya katamong panugali, ding kaya katamong pamirapat dapat. Mumuna po, ugalyan mong lugod, ugalyan mong mirinan masabal, ugalyan mong pakamalan at palalaman, ing kaya kang tiwala, ampong kasalpantayanan, king apong Ginoo. Kadwa po, king dapat. Dapat, mabiyas sa tamong tuki, king panagkat na ning apong Ginoo, king biyeta mo. Uling gustong iya, ing penaligan tamo, iyang kaya katamong tikyan, sigurado tamong mapaboren, sigurado tamong tanggap adakal agrasya, king biyeta mo. Kutang, king lambat tao san tamo pong komunidad, keti king shrine, atin bang sira, atin pandapat takpan na busbus, bang ing grasya, mabulos o mawala. Remember this, my dear brothers and sisters. Ing lambat ning Ginoo, ing balen ning Ginoo, alaya dapat sira, bang alang mabulos, bang alang masayang. Nano ing gawan tamo, ustong atin niyang gisi, mabiyasa tamong manahi, mabiyasa tamong manyulsi. Ustong atin niyang sira, ing pamilya, ing pamikaluguran, ing obra, o ing komunidad, mananon na sanang mabiyasa tamong manyalese. Mabiyasa tamo sanang maglarin at manantabe nung makananong inantabayana na lang Jesus ding kayang disipulo bang mibalik lalub ampong kasalpantayanan kaya. Ustong ating busbus, balo tayo sanang takpan, balo tayo sanang tapalan, uling nung alang busbus, alang mabulos, dakal pang grasyang datang ampong tanggapan, king daring balang metong kaya katamo. Inya pagtiwalan mo at paniwalan mo, potang ing ginuna, ing minutos keka, mamintu ka at tuki ka. Uling iya mismo, agyunang larinan, takpan ding busbus, kasiran ampong kakulangan, king daring balang metong kaya katamo. At potang agawa tamoy ni kapatad, karin mismo, tanggap tamong emunano, tanggap tamong dakalagrasya, ibat king apong Ginoo, ibat kang apo. Uling anapin, trusting God, trusting Jesus will definitely bring a massive catch of grace in each and everyone's life. Inyaing panagkat ampong panagkat kaya katamo ngening aldong IT kaluguran kong kapatad, simple mo. Mumuna, nung ating busbus, ampong sira, king biye mo kapatad, ngeni na ing panahon, bang pakikwanan mong larinan, pakikwanan mong samasnan, at king pamanyamas mo, dagdagan mo ing kaya kang kasalpantayanan, ampong lugod kang apo. At sigurado, maging masalese ing biye mo. Watutu kapatad, malalagwa ing pamanyulong king biye. Tutu, dakal tamo po dalanan kasakitan ampong kapag subukan king biye tamo. Dapot king pamanantabe na, king saup na, king gabe na ampo kareng amano na, ning apong Ginoo, king amano na ning kaya katang pakamalan a Ginoo. Gana-gana maging posible. Gana-gana maging masalese ampong mayan. Gana-gana ating masanting akapupuntalan. Uling at tsuya iapo at tsuyeng apong Ginoo bang mantabe at sumawop keka king biemo kabang susulungan me keti king yato. Kadwa naman po,
Panagkat, yapin itang pagtiwalan tamo, ing sasabyana, ning apong Ginoo, king bieta mo. Uling nung iya na ing mga mano, gawan tanamo, tuki ampong makiramdam kaya. Uling sigurado, etamo numano, etamo mipahamak, etamo manasakit, etamo tanggap, kasakitan, dapat tanggap tamo, dakal amaglapo grasya, potang migtiwala, at tikyan tamo, ingkayang sasabyan, ampong panagkat, king bie tamo. Inya sana kapatad, king katatawlyan, bilang katatawlyan, maglarin tamo, karing busbus, ning lambat, ning bie tamo. Manalangin taking ginutang Hesukristo para karing sablang patutukeya king karelang be at apostolado at nga tamong sumabi sinubling mebye Ginu pakiramdaman mo ing panalangin mi ikatangan po. Gino, ding apostol mo, menasan la ke bukas, at alalang arakap. Papanatilyan mo intetagan di sa blamong apostol, ngening kasalukuyan, amagobrang balamawari alang bunga. Inya nga tamong manalangin. Gino, era ka kilala ring apostol, maralas miyaka kiting atsuka. Dinan mo kaming kamalayan, ingatyukang kayabe mi, inya ngaming manalangin. Gino, ngening kasalukuyan, inlambat ni Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo, karintaong iba't king mabilo gayato. Emoy paintulot ing magisiya inlambat, nunedinan mong lugal, di sabla. Ipanalangin mi kaya ka, O Gino. Gino, antemorin ngening kasalukuyan. Karinda ka lalugal, tintubod mo, mibabalan lang, magsalita kin lagyo mo. Pamintuan da ka sana rin kaya kang talapatuto. Imbes na rin tao at ipanaral deng alang takot in kaya kang amano. Ipanalangin mi kaya ka, O Gino. Gino, ringalagad mo, usigan dala naman ngening kasalukuyan. Usero ring sukulan at labis panasakitan. Di na mong tetagan maging tapat at may bataking karelang kasakitan. Kambenin tula. Ipanalangin mi kaya ka, O Gino. Gino, ding komunidad ming Kristiyana, kaya bening kabilugan alelangan, at danandasan ng ligaya, dangal at kapuryan. Ipanalangin mi kaya ka, O Gino. Ngeni, adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi kaya ka, O Gino. Gino, maya pingatsuka, keti kayabe mi. Ikaw ing kaya kaming sika na natula, ngenit manggaman kapilan. Amen.
kasalanan king ipasino na. Hallelujah, 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 hallelujah. Yet kamatayan mi eskrala, makapagmulan ang liwanan na, linaban para king Demetea, dapat mabiyay at magari kapilangan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabihan mo kay kami, Maria, nanumong higit mo kabangdalan. Pikot ko ganin ni mabira, at Kristong maligayang sinobingi. Hallelujah, 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 hallelujah. Inangil ka rin patutwanda, pamburol ka rin at syulapan. Ni Kristong kakong kapanayan mabiyak, kaya kayo muna ni Karing Galilea. Ni Kristong naulipin mabiyak, harining mata kong pebang kaluluwa. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Manalangin kayo, kapatid baiting kakatamong dawon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupang tutu. O malugod ay igpami, tanggapan mo laring yayayin na keka, ning banal a kapulungan mong magsaya. Bani kaming dininan mong dalan king antikaniting tula, kamtan miing ngalananggang ligayang bubunga na, ning pangasublinang mebye Kristo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, itasyo rin pusoyo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapat-dapat ang pong matulin, ang pong sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o ginu. Lalong-lalo na kaniting panawon, amiyay ni Kristo ing Paskwami. Ena pikakunwan dinauning saril na parakya kami, at pamilata na kaming alangpat na king arapan mo. Bista man mi daw niya king sakripisyo, dapat ngeni korderang miyain king krus, mabiyaya kapilanman, at ene mate pasibayo. Inyasat maglapo king tulang daralana niting Paskwa, ning ring sablang tao, king mabilo kayato, magsayala. Antimurin, ding sablang upayan ang pong anghel ning banwa, daraditla king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri.
ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi. Itugtog me ing espiritu mo, antimoing titipang ambon, kareting ayin, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning ginuming Jesucristo. At adandanan mi pa kanitang benging mi pagtak sila niya, at bayon ako sang loob dinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinapi, pepasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinapi, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayo man at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi o mapamakalulungig pa. Ing kamatayanan po ning pangasublinang mebye, darang miya kaiting tinapening biye, ading kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, mamiganap ya king lugod, kambe ng Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang pari, ampong diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend John, ding sablang magpari at magmadre, ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan me ing anak mo'y Papa Francisco, ay naus mo ng makuna kedi king yato, at ining binyag meteya kambe ng Kristo, mirakaya naman sana king pangasubli ng mebye. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat, magkamit king biye alanangga,
ban kambening nuan Birhen Maria intuning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuan apostol, ading sablang banal, ami piya-piya kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apurian ampong nga paligayan takasana, king kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatana, kambena ampong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ikpang matlubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan na pong lugod king igpa, karing amanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok, o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at may kapiyos kaming alang kasasabkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pongpak sa dyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Muling ekay kayarian, ating kayupayan, akiligaya manggaman, O Diyos ay ikpami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babaliktan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal a kapulungan mo, layon mo ing pamayapan ng pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa nakapiladwan kaya kayo. Yagpang tayang ini king balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya katama.
king kasalanan ning yato, nuwan na ding mayawus king apuna ning kordero. Ginoo, ete matampang tanggap kaya ka.
Balikdan ming mipnong ganaka ingke kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning Paskwa, idala mo kesa naking ligay ning pamanyubling miye, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklo kayo po sagli. Pasibayo po, maya, paabak po, kaya kayungan, mapilan mo pong paganaka para po karing para po king katamong shrine. Mumunang dili po, kayang daratang May 7 po, 2025. Alata mo pong opisina, kaya ni king katamong shrine, uling mi deklaraya anting holiday bilang kapigaganakan kang Jose Abad Santos. Kadua po, Pamindu, Year 5. Kaniti pong banwa, sama-sama sa pagkalinga, kasama si Maria bilang bulaklak na marikit at pinakamabango. Dahil dito, naisilang ang Flores de Mayo na kung saan nag-aalay ang mga deboto ng mahal na birhen ng samot-saring mga mababangong bulaklak sa kanyang altar. Ngunit bilang pagtugon sa tawag ng kahirapan, imbis na mga bulaklak ang iaalay natin ngayong taon sa birhen, mga pagkain po ang ating iaalay tulad ng bigas, sardinas, tinapay, sabon at kung anuman ang taos sa ating puso. Ang maaari nating maibigay sa ito ay ating maibibigay sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang iaalay natin sa mahal na birhen ngayong taong ito. Ito ay alinsunod sa tawag ng sinodong simbahan na pagkalinga natin sa mga kapatid nating mahihirap. Maging daon nawa tayo ng ating pagkalinga na tulad ni Maria na inialay niya ang kanyang buhay upang tulungan ang iba. Pwede nyo pong ibigay ang inyong offer sa ating pong opisina. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Salamat po ing sound system tamo, eya po sira. Ako po ing sira boses. Pero may nandin po matula ko. Ikit ko ret ang atlunganak kita. At lula po duwang anak kamalatim po medyo maragol mag-offer lang. Itang medyo maragol, tatayrano rin nga duwa. Malyala pong talakad tang makayelo matwa ka rin. Detang ating kayabe anak, oreta po ne, kasanting po tang dinganak yuren po, ilang migofer nandin, o tatayrano nitang medyo maragul. Ilapit siya po kingapong ginureng anak yu. Ne? Panay kong sasabihan, deng anak, ikayo pong pengari, lalarawan da kayo reng anak yu. Yaning kasalukuyan man itong kaming katekis keng parokya, uling makabawal po ing tuturo ka ring public schools. Naning kekatang plano, ketiking Angeles, deng anak tipunan la pamurin, turuanan la ka ring chapels, nga ko po king kapisamban maragul. Uling binawal deng pamanurong katesismo, potang deng manungkulan keng DepEd. Ela po Katoliko, ibawal do rin Katoliko. Pero etamot susuko. Ding anak, tipunan la po ka rin chapels, mika Sunday school. At manintun kaming katekis para turo karela. Pero ding mumunang diling katekis, ilapin ikayong pengari. Ikayo pong turong pangadi ka rin anak yu. Nung gampanan nyo po yung obrayo, eta naman itong katikis kayang parokya. Ikayo pong pengari, baloy po niyang kinasal kayo ng pengakuyo, detang mumunang adwang kutang, makapatungkol laki kayo ikong kakasal, itang katlong kasal o inipuing kutang. Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Yes, Lord, nga dana. Watang mga naklay dano tuturo. Are you both ready, kayong may asawa, to raise as good Christians the children whom God will give you? May kibat kayo. Yes. Kaibat yayo turo. Nya, pakamalang kong kapatad,
Den kayanakan nilang pag-asa, ngeni pa. Nung etala po turuden, nya para kanako, alwaring kayanakan nila ring pag-asa. Para kanako po, kayong pengari. Makanano lang maging pag-asa ring kayanakan, nung turwanan, kayong pengari. Ela kapilan man maging pag-asa ring kayanakan, nung turwanan, kayong pengari. Amen? Maragulyo pong pakibatan king Diyos. Stong ding anak yu, alapit king hapong Ginoo. Nyating kasebi nating adage, God created parents because God cannot be everywhere. Kasebihan niya mo po itan God created you parents, because God cannot be everywhere. That is why He is sending you parents. Yan po. Nya salamat po kaya kayo. Meging pialimbawanan kayo ngeni. Palakpakan tala po. Sa kikayangan po, dakala salamat. Talakad tamo para keng final blessing. Ginoo mantabi kaya kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at kaya kayong pamilya, ingig pa, anak at Espiritu Santo. Ing misa mayari na, umena ko king kapayapan, bang suywan ampong luguran ing apong Ginoo. Salamat kin Dios. Malamig pa to sa ilong ng pusa. Ay nako, walang pagbabago. Ay, kumuha na naman ng ice coffee ko. Hanapin mo! Hindi mo makikita yan kung paano ibibigang gamit. Parang may mali. Ano? Ha? Si Donatella, nakawala na naman. Naghihintay na yung grasya, kakain na tayo. Magpapasalamat muna tayo. Tell bless tayo. Lord, maraming salamat po sa grasya na aming tinatanggap sa araw-araw. Salamat po sa pag-bless sa aming pamilya. Amen. Hay, naku, Donatella. Excuse me po, andyan na po yung sundo ko. Sige pa. Okay, sige. Anak, ingat. Huwag magpabulag sa pera. Boto ko, dangal ko. A message from PPCRV and Ad Board.
ng kandidato, parang pagpili ng isda. Pinupusisi para hindi magsisi. Kapag binasa, etsepwera. Pag mapula ang mata, kaduda-duda. Dapat makintabang kaliskis. Hindi natakpan lang ang dungis. Pag kinilatis, may bahid na pandaraya. Para mga kandidatong sa una lang kaya-kaya. Kaya maging mapili sa darating na halalan. Hindi aksidente na ang salitang pili ay nasa pangalan ng ating bayan. Pili, Pinas!